وقنكان يوبلو على عنتك يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنتك يوبلو وجبي وجبكان يوبلو سلفي وسلفك يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخاتلتنا إذا channel كما تكونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أمبار لومي أقدس نزلهم زيناتات بزح زين عندي زلو نعنا أقدس نزلهم بزعبا كايدانا عالمنا كمهرنا زغل كونتات كنرينا مجمريا بزعبا كونتات ناي رشا بدحر مقارجة جنرالات ناي إيروبا بحبو كزاربو خلوها بتكويناتتي انتا أين تصاتفو يقبرو خمزلون انتا كقبري حاسبو خمزلون سليو خزواتي بزح أزاربو خوين زلو نتوقع دما كلمة أزن كتحزوز زغل كونتات كنرينا قلتيلنا نا يوكرين سراويت مخاوقا بيوكرين زكال زلو ترايدي كونسي اتدقفن اتاب قونو زخيا زلو كونتاتن بوغن راشن بوغن يوكرين كنركن فتنينا أبزانا إلو مارستي كوشتي نتي وتدروا عاقم زفلتو نتي ناينيتو عاقم زفلتو أب كمي كونتات كلو خمزغل نتي كونتات كغلتو لنا كفتنيوم نعوخا كلو كنريو كنفتنينا بريزنت نا إيرترا أب قدم بريزنت نا راشا قدمي عمد أبزو كونتات كي تبصح خلو أتريرو استزاربو قالوا نقفيتا كنرياي ناسا انتاي مالو تخم زنبري أبزو حجو خوينا كنريو كنفتنينا سلازي إذا فيديو بزح قدا سنزلوا كبدما مخرج اللوا أرسياخت كون لايك مقبار سبورت مقبار كم وتروناتكم سرحنا بالكو مجمريا بزيا كنجمرينا what is going on تجمبار ويتوقع أب كمي كونتات اللو كنرينا في اللايف نيروبا بس نزمع رابوا عالم كسع كندي تسأليوا خمزلون نعوز بالكاتون كريه تعودوا وقت ندحرجها بخمي من قدك هون ناي تشاينا ونشت حبريتها زين ترغيبك كم تكفتني لايك مقبارة تقارتو let's start with this one now what's going on مجمري أما تأبديت كنوصل You see, its front line has collapsed. Ever since Russia captured Avdiivka, what was considered Ukraine's last big stronghold, Putin's troops have been able to make big gains in Ukraine. So انتايب له يا يوكرين أبز حلفوا هذا قداسيت وتدراوي الدفاع زنبرت أفديفكا طبها الكتمة ببرتع كابو تسعيرهم مسواتو دحريو ات كيلوم جنبار نخو قبرو تشجرون كم زلو نتمشجار دما بزح في اللي بزح نتاع زلو مخانو إذا كل معربا ميديا كعب صعبة يزبل زلو مبر تسفح سعرة يقاتمهم كم زلو سسل يخوز وزل حبريتا كنسمع كنفتنينا سترا يدي كونان بزح أقداس حبريتا كنسمينا بزا فيديو زيا نسمع دحن what's going on So, وتهدروا عقمناتهم دما بتاع متحسيقهم زلو يزنقر زلو. There are growing concerns about NATO's continued support for Ukraine's forces, who, according to military experts, are both outmanned and outgunned along the front. Russian forces have been able to maintain momentum since Ukrainian troops retreated from this key Donetsk. So, كنت تساقمي زلوم يوكرين أبزوان زي outmanned and outgunned. أصوار كبوم خوني outmanned مالت واحد السباقات مال واحد السراويت. اتمنى سيك واقع زخلات حجر زنبرة كل وجههم ميم الجي كابيهم كم تزخل دم هديمينا بيوكرين كم لا سولو زخل مخنيات وني يبلون outgunned دم أصوار وديهم مالو نورمال مدة يكون استقلال لا وديهم مالو كم بحدش نكبوهم دم حدا دلونة يلا كلايد ما أوروبا وني يبلومن سلازي إذا كنت زي كمي كوني خيل نزي كنت زي دم يتي حدا جنيا زقبر زلو مخنياتو أوروبا أمريكا سعرتهم كقبلي دليونهم زلوا أبز حلفة كم زرعنا يوم بريزنت ناي فرانس سراويتنا كنسدد نخلينا نب يوكرينسي كعطوا يخول يوم ده كونسي أينو توري نايلنا ما بتاعهم قبراين نخلينا سلست خلوا له يلو نزا أوروبا تشوا بيلوا كاوستبجسي بزح زربات لا يلو كم زنبرة تذكريو نبيك خد خلوا نيتو عقم اللوم دي سنهلا نيتو عقمي تنهجراسي انت عينة عقم اللون توسع ريبورت لنا نسون كن رياكم فتنينا بحفشة التي أوروبيين زخدوا زلوا حتى جنيا كايدايو اتمن قد سلامي تزحشنير ونعقديفهم زوز زلوا مرجعات من كرينا. Town on the 17th of February. They left in haste because they ran out of weapons. Moscow's advances since then have been incremental and are unlikely to be rapid in the short term. However, holdups in Western aid for Ukraine threaten to hand Russian forces a big advantage on the battlefield. On Thursday, Russia captured a new position in Zaporizhia. According to videos released by the Russian Defense Ministry, Russian troops have reportedly secured a new position in the town of Robotyne.
Russian military claims to have occupied a more favorable position. According to the American non-profit research group ISW, Russian forces are exploiting tactical opportunities that have opened up by Avdiivka seizure. They are now trying to push as far as possible into the surrounding area. So እንታይ ትብለኩም ኣላ ብሰንኪ ልክዕ ወታደራዊ ዝነበርኩም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ኣገዳሲ ድፋዕ እንተተሰይሩ እቲ ድፋዑ ዝተሰብረ ሰራዊት ከም ብሓደሽ ኣትኪሉ ግንባር ንክገብር ከቢድ እዩ ድፋዕ ክስበር ከሎ ድማ ዳርጋ ምዝላቕ ኣይኮነን ነይሩ እዚኦም ኩሉ ሰቦም ዋላ ትፍሉይ ሓይሊ ናቶም እዮም ኣብቲ ኣፍዲፍካ ኣምፂኦሞ ነይሮም ስለዚ ተደርዒሞም እዮም ካብኡ ተደርዒሙ ስለዝኾነ ተሰይሩ ስለዝኾነ እቲ ድፋዕ ፋሕፋሒልካ መዳም እዩ ከም ብሓደሽ ኣትኪልካ ዋሕዲ ሰራዊት ኣለዎም ውሑድ ሰራዊት ናቶም ኣብታ ቦታ እዮም ኣኪቦሞ ነይሮም እዚ ኩሉ ናብቲ ህዝቢ ክወፅእ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ዩክሬን ተሳዒራ እያ ዘላ ስዕረትካ ተቐቢልካ ኣብ ጣውላ መፂኻ ዲስከስ ተጌርካ ዝሓሸ እዩ እንታይ እዮም ግን ዝገብሩ ዘለዉ ፑቲን ስዒሩ ንኸይበሃል ዝሞቶም ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ንዓታቶም ነቶም ተሪፎም ዘሎ መንሰይ ኣይ ቲንክ ነቲ ህዝቢ ኣፅኒትካ ነቲ ሃገር መሓዝ ዝመስል ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ምክንያቱ ዩክሬን ካብዚ ንላዕሊ ክትዓኑ ትኽእል እያ ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ራሽያ ድማ ፋሕፋሒልዎም ስለ ዘሎ tactical advantage ሓደ ፍሉይ መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ባይ ዘ ወይ ፅንሕና ክንሪኦ ኢና CIA ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መደበር CIA ኣብ ውሽጢ ዩክሬን 12 መደበር ኣለዎ ኩሉ ትውግእ ንሳቶም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ነቲ ሓደ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዝነበረ ባዕሎም እዮም ጋይ ዝገብርዎ ነይሮም ናይ ብሓቂ ዝገርም ራሻ ፈረንሳ ናታ ፍሉያት መርሰነሪስ ኣለዋ ዓዲ እንግሊዝ ናታ ኣባላት ኣለዋ ጀርመን ኣባላት ናታ ኣብቲ ውሽጢ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ይሳተፉ እዮም ዘለዉ ኤሮጳን ኣሜሪካን እዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ ክትርእይዎ ኣምፅነ ኢልኩም ቀሊል ኩነታት ኣይኮነ ዘሎ ንራሽያ ገጢምዋ ዝነበረ before Ukrainian forces can establish more cohesive defensive lines. According to ISW, Russian troops have made advances in other parts of Donetsk Oblast, namely west of Bakhmut and in nearby eastern and central Ivanovsky. You see, Avdiivka was a major victory, but a victory nonetheless for Russia. The breaching of this Ukrainian stronghold puts serious doubts on the country's overall strategy. And that too among the holdup in the US, amid the holdup in the US Congress over aid. The US Senate has supported a $95 billion aid bill, remember, for Ukraine, over $60 billion being allocated for Ukraine. But it still needs approval from the US House of Representatives. If the aid bill is not passed soon, Ukraine could lose more to Russian troops. Moscow is already looking for opportunities that will cement its gains in Donetsk. So እቲ ንዩክሬን እቲ ፀገማ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ደገፍቲና ጆኺ ክንበኪና ኩሉ ክንሕግዘኩም ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ብፍላይ ኣሜሪካ እዚ ድማ ምናልባት ገለገለ ሰባት እንዲኦም ዘለዉ ኣብዚ ቻነል እኳ ውሕዳት እዮም ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ቫይረስ ኣብ ርእሶም ዝኣቶም ኣሜሪካ ከም ዝፍልይቲ ሃገር ኣዝያ እምነት ዘለዋ ንመሰላ ደቂ ሰባት ቃለስ ሃገር ገይሮም ዝወስድዋ ኣለዉ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነትን ኣሜሪካ ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ መሓዛ የብሎምን ንዩክሬን ኣጆኹም ኣብ መሳብ ፎርኤቨር ምሳኹም ኣለና ኢሎሞም ልክዕ ኣብታ ዝኸበደት መድረክ ምስ በፅሑ ንዓና ይዋፃናን እዩ ዝውግዚ ምስዓሩ ይተርፍን እዩ ገንዘብናን ግዜናን ጉልበትናን ኣይንኸስርና ምክንያቱ እቲ ክንሃርመን እንደሊ ዝነበርና ዕላማ ድሮ ሃሊብና ኢና ንሱ ድማ ሓደ ንራሻ ከፊላዊ ኣዳኺምና ኣለና ንኤውሮፓ ምስ ራሻ ዝነበሮ ብርክብ በቲኽና ኣለና ቁጠባ ናይ ጀርመን ን20 ዓመት ብውሕዱ ክበላሾ ከም ዝኽእል ጌርና ኣለና ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኩላቶም ኣባላሽና ኣለና እቲ ተሪፉ ዘሎ ኤውሮጳውያን ክቕፅልዎ እዮም ኣብ ውግእ ፎከስ ክገብሩ እዮም ኣፅዋራትና ክገዝኡ እዮም ስለዚ ዊን በቃ ዓወት ንዓወት እዮም ኮይኖም ኣሜሪካ ከምስሉ እዮም ከም ዝተሰዓሩ ዝገብሩ ዘሎ ግን ሓንቲ ዘይተፀበይዋ እንታይ ኣጋጢማቶም ኣላ ሓንቲ ዘይተፀበይዋ ራሻ ክደክም እዮም ሓሲቦማ ነይሮም ናይ ኤውሮጳ ዋላ ይበላሾም ፀገም የብሎምን ራሻ ግን ክደክም ኣለዋ እዚኣ እያ ዘይተዓወትዋ ኣብዚ ኣይተዓወቱን ዓበ ፍርሒ ጌራትሎም ዘላ ሕጂ ይፈልጡ እዮም ራሻ ንኤውሮጳ ክወርዋ ከምዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም እቲ ቀንዲ ምውሓጥ ኣቢቦም ዘሎ ራሻ ክትዳኸም ዘይምኽኣላ እዩ መሊሳ ምሕያላ መሊሳ ብቁጠባን ወታደራዊ ዓቕምን ምሕያላ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ኣሰንቢልዎም ኣሎ እቲ ዝኸፈ ክፋሉ ድማ ምስ ቻይና ኢድን ጓንትን ስለ ዝኾኑ ኢራን ብሰንኪ እቲ ሃጓፍ ምስ ራሻ ዝተፈጠረ ኢራን ካብ ራሻ ብዙሕ ኣፅዋራዊ ሓገዝን ቴክኖሎጂካዊ ሓገዝን ትረክብ ስለ ዘላ ኢራን ድማ ብግምጣሉ ትሕግዞም ስለ ዘላ ሰሜን ኮርያ ታስቃት ናቶም ዝኾነት ሓገዝ ትረክብ ከም ዘላን ሓገዝ ትህብ ከም ዘላን ስለዚ ኩሉ እቲ ዘይደለይዎ ንቻይና ገበል ክገብራ ዝኽእል ዓባይ ሓያል ክገብራ ዝኽእል ኣገደስቲ መሓዙት ከም ትረክብ ክገብራ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ እናስፋሕፍሐን እናሓየለን ንክኸይድ ዝገብር ክስተት ድማ ፈጢሮም ስለዚ እዚ ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ኣሎ እቶም እንኮንዖም ደገፍቶም ድማ ብቁጠባን ወታደራዊ ዓቕምን እቶም ዝሓመቑ እናኾኑ ይመፁ ስለ ዘለዉ ስለዚ እዚን ወዲ እዝን እዩ ትቐንዲ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ Kharkiv, and it was a real feather in the Ukrainians' cap that they took this territory back. But there's a lot of evidence that the Ukrainians are not going to be able to hold on to Kharkiv and that the Russians are going to retake. John Mearsheimer had a captain
توب سكولارس نا جيوبوليتيكس نزو كونتات زي بدقيق زفلطوم كابتيس أنسلستن جميرو نكونتات ناي راشا زسنعن حبريتا زب زنبرنيو كاب قدم جميرو أمريكان نيتون زقبرو زلو جيجا مخانو زنقري عبقل تشنا عسر تربعتن زوجزي يوكرين مسراشا بفزم كسراي تخيلنيا زبالة إسران كلتن دما قلتي فاكتو دولوا يوكرين كسراي تخيلنيا يلو بنصور تزاربن بزوح جزي أنصارو قالوا تاويس ዝተጎዝጎሰን ሰብ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ እንኮ ነቲ ሓቂ ካብ መጀመርያ ሒዝዎ ዝፀንሐ ዝበሃል ዘሎ እዩ ብተደጋጋሚ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እውን ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ትዕወቶ ምክንያት የብላን መመሊሳ መሬትን ህዝብን ትሕቲ ቅርፅን ክሳራ ጥራይ ከጋጥማ እቲ ዝሓሸ ድማ ክንምንታይ ከሲራ ላብ ዘየገድስ ሕጂ እውን ንዘተ ሰላም ተመፀት እዩ ዝብል ግን ከምኡ ክብል ኢላ ይኮንኩን ዘምፅኦ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሕማቅ ኣጀንዳ ኣብዚ ክሰምዕዎ ኢኹም ኣሜሪካዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሓያል ኣሜሪካ ክትኮኑ ዝደሊ እዩ ቻይና ክትጠፍእ ኣለዋ ዝብል ሰብ እዩ ግን بقمت الرأيوات استراتيجي ناتهم كسع كندي إت أمريكا تقولوا لك هيدا ياخذهم زلوا نسوا كل زيكم زبل أمريكا مرحلتنا أمريكا فشيلي زبل. So we want to keep our eye on that one moving forward because this is just more evidence of how the situation only gets worse over time for Ukraine, and of course it explains Macron's behavior and it explains Victoria Nuland's rhetoric. The New York Times published a piece over the weekend. I'm going to guess you read it. It was about 10,000 words. It sounded like it was a puff piece leaked by the CIA, but among many statements in there was the reporting that the CIA has 12 bases in Ukraine, that it's had them for over 10 years, and that from these bases... So, انتهي بلو نبي حق زقرم كنتاتنا نسمى زلنا نيويوركر تايمز حدا دوكمنت ويكا مستيراو دوكمنت رقيبهم نابز بزرقهم يتي زرقح وحبريتا دما نا أمريكا CIA ويكا تسلياو مربب نا أمريكا ኣብ ዩክሬን ን10 ዓመት ንልዕሊ 10 ዓመት 10 ክልተ መደበራት ከም ዘለዎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ፑቲን ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ኣብ ካል መግለፂ ናቱ ብሲአይኤ ናይ ሲአይኤ ስራሕት እዩ ካብ 2014 ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዩክሬን ገይሩ ኣንጻር ራሻ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ደይኮነስ ካብ ቀደም ናይ ሲአይኤ ስራሕ ምዃኑ ዝዛረብ ስለዚ ታይብለኩም ኣሎ ኒውዮርክ ታይምስ ድማ ተሓቂ ውፅኦማ 12 መደበራት ናይ CIA ከም ዘለዎም ልዕሊ 10 ዓመት ገይሮም ከም ዘለዉ እቲ መስርሕ ድማ ካብ ነዊሕ ዝተሃንደሰን ንራሻ ንምውዳቅ ንምምቕቃል ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ምዃኑ 2022 ውግእ ዝጀመረ ሃንደበ ዝጀመረ ከም ዘይኮነን CIA ነቲ ሃገር ከም መሓድርዋ ጀሚሮም ከም ዝነበሩን ናቶም ጎስጓስ ከም ዝኾነ ናቶም ስራሕ ምዃኑን እዩ ግን እቲ ዝሓሰብዎ ስለ ዝፈሸሎም ይትፀገም እጅ ስምዕዎ It is training Ukrainian troops to fire American weapons with American ammunition at the Russian soldiers and into Russia. I'm going to suggest to you, Professor Mearsheimer, if there's 12 CIA bases in Ukraine that have been there for 10 years, the Russians know all about them, know where they are, know who's there, and know what's going on there. Question. China نزارب زلنا. إتهم سليا كل جزء وجه مستيرة وحبريتا بين تهرب نمن تكبر كله زنا قريب. CIA مالتها كل ترقيق تكنولوجيا ناي سليا ناي ساتلايت ناي قلم لنا أمريكا ستكام حيلي. سلازي بمول توجه CIA مرحو خمس نبره CIA نمرحو ناتهم تانكتات ناتهم مدافع ناتهم مسائلات ناتهم أسوار بناتهم ترينين أنا سراويت كاب كلتشن 14 مستخايرة تكونتات توجه مجمريا وكسلام كان قبرنا يلهم نشوف من تعمد كساب كلتش نشدش تعمد كاب 14 يا نشوف من تعمد سران كلتن نتسراويتنا يوكرين أم عتاقن أم حيال نشرحو خمس نبر أمريكان أوروبات بمولهم أوروبات نشوف من تعمد سريهم بوتين كيف فلتهم سلزنا بري نشوف من تعمد نقط طباناتو أم دلدال نسراويت ناتو يدلدل نيرو جن أم مودتا جيجا نيرو كن رينا انتهى قاتيمو لذي توجه نوحس سرحلو that's why أمريكان أوروبان حكوم تسيرهم زلوا خنياتو هند بتاوج كم زي كون نسبي كم زي هند بتأسرع كده تستجمر وجه جيرهم زو من وزلوا تحقق نشوف من تعمد بتحرم جارجة زدالو ولو زنبرون سفح مدبرات تكنولوجيا زساتفوا لزلوني Are we waging war against Russia? Yes. I mean, if you had any doubts, all you have to do is read that article. We are not, except maybe in rare instances that you and I don't know about, pulling the triggers or pushing the bombs. But otherwise, we are so deeply involved in this war that it's really kind of hard to believe. And when you read this article, which talks about those 12 bases, and by the way, at the end of the article, they say there are 2 additional bases, so a total of 14 bases. And we look at all the training we've done, and all the intelligence we're providing the Ukrainians with, all the planning that we're helping them with. It's unequivocally clear that we're deeply involved, and we have been, as you said in your comments, for a long time. Now, I want to emphasize. So, انتهي لكم الله ملو بملو
وقع يتجلس أنا بر بملو أبتو قت ساتفنا لنا تارتيكل تبيكا أبو أسرت غلطة ده يكونس actually كالي توسع كل كم زلهم أسرت أربعة بيس كم زلهم سياي أبتو قدما بملو نتسراويت مسلطان شليا حبريتا مهاب أم تبقاس محجاز مسلطان كل نجر أبتو قسي بملو نساتف على نايز زلهم سمعوا لهم أمريكا أب يوكرين بملو أتيا خمزلا سلزي السعر تجاتي مزلو أمريكان إيروبان بمل أتومن بحدا يسعرهم زلو دحين نقرا من قدنا كنا تحازو كاد مستيركا ناي أوروبا خاصم ناي جرمن جنرالات بحبوا كزاربو خلو قديحهم أب إكس مال دو تسويوزي بدع بزاربو خوين زلي. Kämpfen in der Brücke, weil wir die uns intensiv. So German military officials were recorded planning an attack against Crimea Bridge. أبتي Crimea زنبرة بينتو نعو نمتقع كزاربو خلو كمي جرب كجرو خمزلهم. The target is a military, strategic, and political importance, but we cannot be seen to be directly involved. فلذي انت هم زلو زلو نزينا كعتي نتي بينتو بوليتيكاوي استراتيجيكاوي قد اسنو زلوي نعو كنهرمينا نعو كنهرم كان لاق بفصم كفلت يبلنا نابلو قدمو مقبارم بتزهربا نافذ بوتيو جربان اب كمي حدا قاوديقا خمزلا يزقال استحبريتا لسنا angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Ja, weil geschätzt, wenn es da, wo es aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt. Ja, und selbst der Pfeiler. زي اب ميدياتات ناي راشاون تزرجح له مجمريا قد قدميهم زيوم سبات يوم رقيبهم اب تويتر بزح سب مليون سبات ريولو and this shows you اوروبا فرنسا جرمن امريكا بمولاتهم ايدوم ايتيوم كم زلو عاد انجليز ايدوم ايتيوم كم زلو اب زحلفون نزي اب جماجم بحري كلتا 3 4 زخنا مراغب ناي نيفي حيل بحري مراغب حيل بحر ناي راشا زهرمون ناي بريطانياويان وتهدراوي أكلات مخانم تجليس نير. سلذي بمولاتهم إيدهم يتيم يمازو جزي. كلهم بحجز بجنزبهم بليونس مهابهم ترى هذا كونسي بأكل وانت ساتفوا بسراويتهم. توسعي سراويت كسود دي ما يسدون سنهلنا هنرينا. Let's see that. No, wait a second. زي ده حنيش يمس معايا كمل لسنا. Da machen wir unter Umständen nur noch rein. Oder stehen wir da? Also, ich sag mal, um eine valide Aussage zu haben, müssten wir es wirklich selber mal. Ich wollte euch die Brücke definieren. Ich will nur sagen, das war so eine pragmatische Ansatz. بحافش تزربا كم يجرون كارموهم زغلو انتي كجبرهم زغلو بخمي كجبرهم زغلو لعلو كل دما كرأيون كفلتون كم زي باللوم يوم زرب قد ما كنت سلسة معلتي ماكرون مسبلا جن chancellor جيرمان أولاف شولز متيو نو نحن بزخون يخون وتحضراتنا كساتا في كل يوم ولاتي مسائلات وناينهبرنا وهناتو سراويتنا زي حق استقينو أبو كن رأي بلان يلي زار نيرو ما بالك قدام يجزيو ما يكونون حسوت ميركل ده كلام chancellor زنبرن نساز شو زنبري فرنسا ماكروني نير مثلا كلتيوم أبتناي مينسك زبال سمع زنبرنا يوكرين راشن حسيناينا نبوتين أشكينا هنا يلوم كزاربو تسمع بوتين أمينوهم نتوكيناتات تتوقع خلوا ساتمكن مدالون وجينا اللامبر سلام مس بوتين عندنا هنا زبالو حسوت وإيش غمان تمسير مالتي سلازي كل زوج جبرو زلو حسوتن حماق تلمن معرباين هجراز جبرو زلو زكناتات زين أفكارن تديبو أجيد بوتين تدقاقامي بحلافنا ثمان قدي تنقوم الله حيالا أسوارن حدا جاني أسوار كم زلنا تفلتيهم الحري تقصقصونا لهم شجر تبسيهم لا أب جزاهم كسودلكم خلنا زبل متن قطع بحلافنا ثمان قدي زوجنا بكالكي نخلنا تحيزنا خين تف تتنقو يلو متن قطع يبومي سكان غتل أبزان ملا سبزان. On February 24th, 2022, he made it clear then and before he invaded that Ukraine was becoming a de facto member of NATO. We, of course, denied that, and we said that it's probably the case that Ukraine will never become a part of NATO. In fact, if you read this piece, it is very clear that by the time Putin invaded Ukraine in 2022, it was a de facto member of NATO. And Putin indeed had very good reasons to fear Ukraine becoming a part of NATO, to fear Ukraine becoming a Western bulwark on his border. How foolish for NATO was it? So انتبه لكم الله ولا قا يوكرين أكلنا نيتو نخيت خون انت خونا توج تحتي بتنا سلايا بتكال وتدروا عقمن أوريد أبكل تشنا سر ترباتن أكلنا نيتو كي أوجو غيرهم ما خمسنا برو بوتين بسلايا فلت نيرو سلازي بوك خيال بس وخلو قال نجار كي جبرو خلو يسقم توسيدو سلازي زين ريوز لنا كنتا بملو نا أمريكا جبتا حيلي تعبيت خمر ما نيروب عويان الشنات كتب لا تخليها أزيع مخا من متتار زفترة كنتات كم زغنا يزنقر. I'm sorry, I didn't hear the question. How foolish was it for NATO to add Finland and Sweden in the last year?
I don't think it makes a whole heck of a lot of difference. I think that, it's not going to enhance the power of the alliance in any meaningful way, except for American military power. The alliance is kind of a paper tiger these days. I mean, if you look at the British, for example, the British Army is the smallest it's been since 1714. Think about that. The smallest it's been since 1714. So ስዊድንን ፊንላንድን ወሲኾም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ገለ በቃ ኔቶ መሊስዩ ሓይሊ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዓይኒ ፕራክቲካሊቲ ኣብ ኩንነት ተሪኻየ ግን ወላ ሓንቲ ፍልልይ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ጥራይት ሓይሊ ናቱ ትካላይ ሓያል ዝበሃል ኣብ ኤሮፓ ናይ ብሪቲሽ ኣርሚ ዝወስኻ ኣብ 1780ታት ዝነበሮ ወይ ከዓ ገለ ቅድሚ 200 ዓመት ዝነበሮ ካብኡ ይንእስ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ 200 ዓመት ከምዚ ናይ ሎሚ ሕማቕ ሰራዊት ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ብሪቲሽ ኣርሚ ይብላ ኣሎ። ናይ ፈረንሳ ዝገደደ ከምኡ ካብ ሓምቕ ስለዚ ፊንላንድ ወሲኽካ ስዊድን ወሲኽካ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምዘየለ እንታይ ግን ለውጢ ክመፅእ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምክንያቱ እዚኣተን ሃገራት ገንዘብ ዘለወን እዮም መሊሰን ክኸፍላ ዝኽእላ እየን። ስለዚ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክኸስብ እዩ እንተቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ኔቶ ዝመፅእ ለውጢ የለን እዩ ዝብል ዘሎ። ካብዚ ንላዕሊ ንወታደራዊ ኣካይዳ ንቁጠባ ንሓይሊ ኣሰላልፋ ክርዳእ ዝኽእል ሊቅ የለን። ቨሪ ቨሪ ሪስፔክትድ ጂኦፖለቲክስ ኣናሊስት ሪያሊስት ዝበሃል ሓደ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ዝብል እምነት ዘለዎ ግን ብኣካይዳን ትክክለኛ መንገዲ ተተኸቲልካ ኣብ ናይ ካልኦት ቢዝነስ ኣብ እስራኤል እውን ከምኡ ኣሜሪካን እስራኤል ክትሕግዛ ከላ ትኸስር እያ ዘላ ኣይ ክትሕግዛ የብላን ባህሊ እዩ እስራኤል ክትሕግዛ የብላን እስራኤል ሽግራት ተደልየ በዓላት ፍታዮ ንሕና ግን ኣብኡ ኢንቮልቭ ንኾነሉ ምክንያት የብለን ብምባል ብዙሕ ፀላት እዩ ዘለዎ ግን እቲ ሓቂ ዝዛረብ ሰብካ ንሱ እዩ ኩለን ሃገራት ናተን ልዕልና እየን ዝደለያ እዩ ዝብል በዚ ንሕና ንኸዶ ዘለና ግን ልዕልና ዘይኮነስ ምጥፋሽና ኢና ነቀላጥፍ ዘለና ናበለ እዩ ዝነግሮ 1714, 60 years before the American Revolution. That's correct. And that is a simple fact. And if you look at the performance of the British military on a variety of other fronts, they've tested 2 Trident missiles, both of which have failed. The German military is in terrible shape. The fact is Barack Obama and Donald Trump both emphasized the Europeans don't spend enough money on defense. And if you don't spend enough money on defense, you're not going to have formidable defensive capabilities. And the NATO countries, except for the United States, don't have formidable military capabilities. If we were ever to get into a fight, we meaning NATO, with the Russians in Ukraine, the only side that would really matter, or the only country that would really matter for NATO, is the United States. The rest of our allies are just not very formidable. So እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ብሓፈሻ ወታደራት ናይ ኤሮፓ ክነኣቱ ኢና ዶ ክነውፅእ ኢና ዶ ክብሉ ከለዉ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ እውን የብሎምን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሕፅር ዝበለሲ ዓቕሚ የብሎምን ትንኮ ክገብርን ከገድፍን ዝኽእል ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እቲ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ ቁፅሪ ዳ እምበር ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ፍሉይ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። ናይ ጀርመን ይኹን ትርጉም ዘይብሉ ናይ ፈረንሳ እንተኢልካ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተኢልካ ወላ ብምሎም እቶም ኤሮፓ ተኣኪቦም ቁፅሪ ዳ እዩ ዘለዎ እምበረይ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ለሚሱ ዝነበረ እዩ። ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትሃንፅ ኣብ ግዜ ባራክ ኦባማ ብዙሕ ግዜ ይነግሮም ነይሩ ኤሮፓ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ትራምፕ ኣፈራርሂዎም ነይሩ። ስለዚ ኣይገበርዎን ወታደራዊ ዓቕምካ ሎሚ ፅባሕ ክገብረ ኢልካ ትገብረ ይኮነ ነዊሕ ዓመታት ገጅፍ ኢንቨስትመንት ዝሓትት እዩ። ኩለን ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ግዜ ሰላም ከለካ ኢኻ ትሃንፆ ኣብ ግዜ ሰላም ከለካ ዘይሃነፅካዮ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ግዜ ረህዋ ኣይረ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ግዜ ሰላም ከለካ ኢኻ ትምልምሎ ኣብ ግዜ ሰላም ከለካ ገና ውግእ ከይመፀካ ከሎ ኢኻ ወታደራዊ ዓቕሚ ገጅፍ ስራሕ ብዙሕ መስዋእቲ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት ሓይሊ ድማ እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክሓትት። ስለዚ ሓንቲ ሃገር ወታደራዊ መስርሕ ዘለዋ ሓንቲ ዘይብላቶ ኮይና እቶም ወታደራዊ ዘለዎም ሃገራት ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለዎም። ወታደራት እቶም መንእሰያት ውትድርና ክኸዱ ከገልግሉ ክሰርሑ ግዴታ ኣለዎ ተርዲኹም ኣለዎም ኣካል ዓዲ ግን ወታደር ዘሎ ዓዲ ገለ ናበለ ይላገፁልካ። ስለዚ እታ ወታደራዊ ዓቕሚ ትሃንፅ ዘላ ሃገር ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለዋ። እተን ወታደር ዘይብለንካ ኩሉ ግዜ ኣብ መልሓሰን ስለ ዝኾኑ ወታደራቶም ነተን ወታደራዊ ዓቕሚ ዝሃንፃ ኤርትራ ኣብነት ኩሉ ግዜ ሳዋ መደበር ናይ ሸይጣውንቲ ዶ ናይ ገለ ዶ ናይ ገለ ዶ ክለ ይብሉ ሎሚ ግን ኩሎም ሳዋ ክሃንፅዮም ዝደልዩ ዘሎ ከመይ ጌርና ቀልጢፍና ሳዋ ንሃንፅ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገፊፎም ድዮም ዓስኪሮም ድዮም ገዲዶም ድዮም ወታደራት ክገብሩ እዮም ብከምዚ ክቅፅሉ ከምዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ። ኤግዛክትሊ እቲ ናይ ኤርትራ ግን ከም ሰይጣንን ከም እንዳ ሸይጣውንትን ገይሮም ክገልፅዎ ፀኒሖም ከምኡ ስለ ዝገበረት ግን ሃገር ክሳብ ሕጂ ዘላ ኩሉ እቲ ፈተናታት ድማ ከተፍሽሎ ኽኢላ ንመለስ ኣብቲ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይምህላው ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ናይ ኤሮፓ ፀገሞም ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ክመለሰ listen to this one again. ኤሮፓ ፀገሞም ብኩሉ መንገዲ እዩ ዘሎ እዚኣ ካስሙ Pain has been growing to unprecedented levels in Europe, as does the dangers to communities. Organized crime gangs are fighting over the billions of dollars in black market money. Germany is now one of the countries trying to rally international authorities to coordinate efforts to interrupt international supply lines.
General Loaiza has got his hands full. Thousands of containers are loaded in the Peruvian port of Callao every day. So Europa بحشيش كوكاين ዝበሃል ልባጥ ፊዋ ኣሎ record level unprecedented level ብዝሒ ናይ ሓሽሽ ይኣትሎ ሓሽሽ ዝለመደ መንእሰይ ኣብ ሓሽሽ ዝወደቐ መንእሰይ ድማ ኣይነ ሃገር ኣይንቁም ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚ ጀርመን ልባጥ ፊዋ ፍሉይ ኢመርጀንሲ ኩነታት በፂሓላ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ብፍሉይ ዓበይቲ ግራውቲ ተዘርዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም 35 tons were seized last year alone. That's why Germany's Federal Minister of the Interior, Nancy Faeser, is travelling to South America, offering... So, እቲ ናይ ሓሽሽ ደረጃ ከም ዝበልናዮ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፅሒ ስለ ዘሎ እተን ሃገራት ዓቕለን ፀቢብወን ኣሎ ኣሜሪካ ብካልእ ከምኡ ዓይነት ሓሽሽ እቲ መንእሰያ ኣብ በዓል ፊላደልፊያ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ካልእ ዝተበላሸወ መንእሰይ ኣብዚ ቪድዮ ከተምፅኦ ክልኩል ይኸማል ንምርኣዩ ዘፀግም መንእሰያት ኮምፕሊትሊ ሂወቶም ዝተበላሸው መሊኦም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ መንእሰይ ናይ ዘን ሃገራት እዚኣተን ኩሉ ከምኡ ኮይኑሎ ንብል የለና unprecedented level በፂሒሎ እንድሕር ኢሎም ካ ግን ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ካብ ደቅናን ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ዝጥፍሽ ዘሎ ኢምፓየር ዝወድቕ ዘሎ ንግስነት ኩሉ ግዜ ብብልሽውና ብዕልግና ሓሽሽ ኣብ ካል ነገራት ብጣዕሚ እዩ ዝዋፈር እዚ ኸ ኣብ ታሪክ ዝተራየ ሓደ ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ ንግስነት ክወድቕ ከሎ ኣብ ሕማቕ ነገራት እዩ ዝወድቕ ግብረ ሰዶማውነት ይነግስ ሮማን ኢምፓየር ቀደም ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ታሪክ እዚ ሮማን ኢምፓየር ውሽጣዊ ምሽማሽ ያውዲቕዎ ምሽማሽ ማለት ከዓ መራሕትናቶም ግብረ ሰዶም ነይሮም መንእሰያት ግብረ ሰዶማት ዓመፅ ነይሩ እቲ መንእሰይ ወታሃደራት ድኹማት ኮይኖም ሽዑ መፅኦም ኣብ ከሎ ጠቅጠቅ ኣቢሎም ኣውዲቖም ስለዚ እቲ ምሽማሽ እዩ ነቲ ውድቀት ኣምፅይዎ ንቐፅል ሕጂ ሓንቲ ነገር ከረይኩም ኣለኹ እዚኣ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እኳ ነዊሕ ዝገበረ እዩ ዝፀገም እዚ ኣብ ኤሮጳ ድማ መፅኢሎ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እዩ ዝንገር ኤሮጳውያን ሽግሮም ስለ ዘይውዳእ ትራምፕ ተመፅኡ እንታይ ክንከውን ኢና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ክልተ ፖለቲከኛታት ስምዑ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ናይ ኤሮጳ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ክትርእይዎ ኢኹም To Talking Europe from the European Parliament here in Strasbourg. Now, 8 months before the US presidential election, the specter of a second Donald Trump presidency is stalking America. Now, depending on whom you believe, the world's biggest superpower is either sleepwalking into dictatorship or everyone just needs to chill out. Now, there are many unknowns, obviously, in this election, but America's full of all of these dystopian warnings that Donald Trump's presidency, again, would bring fear and chaos. Europeans, too, are... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣሜሪካ ዲክቴተርሽፕ ክትከውን እያ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ዝመርፆ ዘሎ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ንረብሓ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ነቲ ደመወዙ ዝኸፍሎ ኣጀንዳ ንዑ ዘሳልጥ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተመፂኡ ክሰልጦ ኣይኮነን እቲ ኣጀንዳ ናቱ ድማ መን እዩ ዝኸፍሎ እቶም ዲፈንስ ወይ ካቲ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ነቲ ሚድያ ዝበሃል ኮንትሮል ዝገብሮ እዚኣቶም ድማ ነቲ ሚድያ ነቲ ሳቶም ዝደልይዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ውግእ ኣይደልን እየ ውግእ ኣይክቕፅል እዩ ስለዝብል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስራሕ ኣብቲ ካምፓኒታት ናቶም ሽግር ሲኤንኤን ባይ ዘ ወይ ክጥፍሽ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ ንክንደይ ዓመት ክቕፅል እዩ ትሕቶ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ምህላዎም ከማን ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ሓበሬታ ጥራይ ዝያዳ ዝኸደሎም ንዑ ክፀርፉ ከለዉ እዩ ዝበሃል ኤኒዌይ ካልእ ሪፖርት ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ተመሪፅዎሲ ናብ ዲክቴተርሽፕ ይኸድ ኣለዎ ይብሎ ኣሎ ሃው እዚ ዲሞክራሲ እዮም ዝብሉ ናይ ካልኦት ምርጫ ከማን ክኽብሩ ዘይክእሉ ዲሞክራሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ጆ ባይደን ተመፅኡ ደቂሱ ዘሎ ብዓራቱ እናኸደ ኣብ መንገዲ ዝድቅስ ዘሎ ኣብዚ ኸዶ ብኣፉን ብእግሩ ዝወድቕ ብኣፉ ድማ ዘይከውን ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ፅቡቅ ኮይኑስ የኣይ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ዲክቴተርሽፕ ክኸውን እዩ እዚ ጅት ናይ ኤሮጳ ተሓሳስባ ኢቭን ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ኣለኩም We're bracing for the impact of a Donald Trump 2.0, a reboot of Donald Trump. And with me today are two MEPs who are very much involved in Europe's relations with Europe. And they too are facing up to the question of what should Europe be doing to prepare. First, I have Jaak Madison. Welcome. You are an Estonian MEP and you sit with the right-wing Identity and Democracy group here in the parliament. You're involved in the delegation that deals with relations with the United States specifically. And also facing off is Jelena Zovko. I got it right? Yes. Absolutely. Jelena, a Croatian MEP. And you are with the center-right European People's vice chair of your party's commission for relations with the U.S. Congress, and also a member of the delegation for the have to face the prospect of Trump. Jaak, I'm going to cut right to the chase, okay? Right. Go ahead. You're sitting there humbly, okay? I see, but I have to ask you. Viewers, Jaak, a few years ago, was among people who nominated Donald Trump for a Nobel Peace Prize. I'm not making that up, right, Jaak? You did. Absolutely okay. Correct. I want to ask you why? And I want to ask you, does that mean you are among the very few Europeans, let alone Estonians, who are not fearful at all of the prospect of a return of Donald Trump? I think we shouldn't be very feared because the fact is that U.S. has a democracy. They have their own elections. They will elect themselves for the next president. እቲ ጋዜጠኛ ካብ መጠን ላዕሊ ዲስሪስፔክትፉል ብናተይ ርድኢት
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናቶም ርእይቶ ኣለዎም ናቶም ኢንተሊጀንስ ኣለዎም ህዝቦም እዮም መሪፆሞም የስ የማናይ ክንፊዮም ግን ዶናልድ ትራምፕ ስጋኣት ኣይስማዓናን ኢስቶንያ ማለት ልክዕ ኣብ ዶብ ናይ ራሽያ ዘላ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክመፀና ኣሎ ኢንፋክት ከም ፖለቲከኛ ናይ ኢስቶንያ ዶናልድ ትራምፕ ኖቤል ፕራይስ ክወሃቦ ነይርዎ ኣብ ግዜኡ ጥራይና ውግእ ዘይረኣና ብምባል ረቂዕዎ ነይሩ እዚ ተዲኦም ኣለዎም እቶም ናይ ውግእ ጎስጎስቲ ግን ኢቨን ኣብታ ኢስቶንያ ዘላ ፕራይም ሚኒስተር ሕጂ ነታ ሃገር ናብ ውግእ ኣብ ምትፍናን ንእሽተይ ጫቆይት ሃገር ሒዝካ ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን ኔቶን ኣሚና ኣብ ውግእ ምስ ፑቲን ጀሚራ ኣላ ፑቲን ኣክቹሊ ኣብ ኣገዳሲ ሊስት ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ይንገር እዩ ሓቅሪ ሓሶት ምስ ግዜ ንሪኦ ኢና And if you're coming from a very small state like Estonia or even from Croatia, you have to manage with any kind of president of the United States. So finally, it is not our business to say that, oh, we prefer like Joe Biden or Hillary Clinton or Donald Trump, because it doesn't matter like who are sitting in the White House. Our interest is to have a normal relations with the US and to have a normal partnership in NATO. But why I nominated Trump for Nobel Peace Prize, there are especially like two factors. The first of all, it was the first time in the last 30 years when Russia didn't start any kind of new war or aggression during the Trump's period for 4 years. And for us, if you're a neighbor for Russia, it was a very important question. Okay, so that was before 2022. We're going back. Do you still feel the same way today? Would you nominate him today? I'm just looking at the facts. Well, it's easy like to read on the newspapers like the ፅቡቅ ጌሩ እዩ ዝምልሰሉ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ውግእ ኣይጀመረትን ንሕና ድማ ከም ጎረባብትናትና ናይ ራሽያ ጥንቃቐ ስለዚ ንራሽያ ዝያዳ ብሕግም ተማዚዛ ንክትከይድ ዝገብራ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ራሽያ ስለ ዘፈራሮም ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶ ስለ ዘይፍቅድ ዝነበረ እዩ ነቲ ገባቲ ኣካይዳ ናይ ኔቶ ስለ ዘይቅበሎ ዝነበረ ምስቶም ስለያናቱ ብዙሕ ሽግር ስለ ዝነበሮ ንሳቶም ዝብሉ ኣይቅበሎን ነይሩ ውግእን ወረ ውግእን ኣይደልን እየ ተቀብልዎ ስለ ዝብሎም ዝነበረ ራሽያ ድማ ብወለንታ ኣይኮነን ታቶ ዘላ ንራሽያ ንምፍራስ ሲኣየ ዘይገበሮን ዘይፈሓሮን ኩነታት ከም ዘይብሉ ዝፍለጥ ብዙ ግዜ ኩሉ ክወፅ እዩ ሕጂ እውን መልዩ እንዲ ዘሎ ኣብዚ መምፃእክልኩ ነይረ ግን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻትኩም ግን እቶም ሚድያ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ንሕና ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ባይደን ዲ ክምረፅ ትራምፕ ዲ ክምረፅ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ዝመርፆ ንሕና ይኮና ንመርፅ ኢልዎ ስለዚ እዚ ንደሊ ክንብላ ይንኽእል ኢና ዲሞክራሲ ተዓዲ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክምረፅ እዩ ብዓይኒ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ግን በዚ ናትኩም ሴንሴሽናሊዝም ናይ ሚድያ ዘይኮነስ ብገደ ሓቂ ክንዛረብ ኣብ ግዜ ትራምፕ ሰላም ነይርዎ ዓለም እዚ ድማ ፋክት እዩ ፕሩቭድ ፋክት እዩ እናበለ ይዛረበሉ ማለት እዩ Here titles that, oh, Trump is coming back, oh, he's a friend of Putin. I'm just looking at the facts. The fact was that Trump started to give again military aid to Ukraine. Biden stopped it. Biden has been very slow to give a really weapon to Ukraine, what will help Ukraine to fight against the Russian aggression. There are the facts. Also, Trump was, of course, like... He's been slow. Well, the Republicans in Congress are right now holding up. Yeah, but finally, I think Trump was absolutely right also for the Europeans, because finally, white Americans have to pay 65% of their NATO budget, while Europeans are just, taking it easy. Hey, let them American pays. It's their duty. And then we are sitting here in Estonia, we're paying over 3% of the GDP to our defense. And when we're watching the Germans or French or Spanish, and they're like, well, we still have... These are the common sense. زي تخكلኛ ፖለቲከኛ ኣሜሪካ 600 ናይቲ ዲፈንስ ባጀት ናይ ኔቶ ተኸፍሎ ኤውሮጳውያን ግን ንኸፍል ኢና ንሕና ንደቅና ኢና ንትምህርቲ ኢና ኢንቨስት ንገብር ሂ ኣሜሪካውያን ንደቆም ኢንቨስት ክገብሩ ዘለኒ ትምህርቲ ኣየድልዮምኒ ኦፍኮርስ እቲ መምርሕነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓፈሻ ግን ከመይ ገይሩ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ይቕበሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እታ ሃገሩ ኢስቶንያ ገለ ካብቶም ነቲ 2% ሓሊፋ 3% ናይ ጂዲፒ ኣብ ዲፈንስ እቲ 2% ክፈሉ ከዓ ንኣሜሪካ ይኮኑ ዝኸፍልዋ ወታደራዊ ዓቕምኹም ህነፁ እያ ትበሃል ህነፁ ናይ እኩብ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ክንሰርሓሉ ንኽእል እዩ ዝበሃል ነይሩ ወታደራዊ ዓቕሞም ክሃንፁ ዘይኮኑስ የፍርሱ እዮም ነይሮም ኤውሮጳ ስለዚ ኣሜሪካ ክትከላኸለልና ኣሜሪካ ከምዚ ዝተበላሸወ ብሻለከ ስዲ ዝኾነ ቆልዓ ናይ ስዲ ዝኾነ ቆልዓ ካይዳ ትኸይድ ነይራ ኤውሮጳ እዚኦም እዮም ከዓ ስልጡናት ናይ ዓለም ኢና ምሁራት ናይ ዓለም ኢና ኢሎም ካብ ዝዛረቡ ቤዚክ ኮመን ሰንስ ክንደኦም ኣብ ዓለም ኣብ ውግእ ዝተዓለኸ ሰብ የለን ግን ክንደኦም ከዓ ካብቲ ኮመን ሰንስ ዝረሓቐ የለን ሰብ ደሓን ናይ ኤውሮጳ ተዛሪብካ ይውዳእን እንድዩ ቅድሚ ናብቲ ናይ ኤርትራ እስከ ንእሽተይ ብሬክ ክንወስድ ኢና ናብ ቁም ነገር ክምለስ ኢና listen to this one now first usually spend their money and invest what's left. That's the philosophy of the poor. Now here's the philosophy of the rich. Rich people invest their money and spend what's left. And here's the startling answer. It really doesn't matter what the amount is. What's most important is not... Jim Rohn, one of the wisest people. حري لبام سبي جيم رون تايب لالو أما قد خان هبتعمل زلو كنا يجنزب على ويكون تأكيدا نتحساس بانيو دخاز قبرو تبهر مالتيو دخاسب تاي قبريلو دموز مسمص جنزب مجمريا كل تجنزب أب مدفع بقى نتيري خفلي نزو 500 كلان كغزيه قلي خغزيه بلا شعو 100 دي 300 وي 300 وي 50 صرفته نزيا كقمت ايزبل حبتام زخون سبكن ገንዘብ ምስ ረኸበ ኣታዊ ምስ ረኸበ ቀጥታ ነታታዊ ኢንቨስት እዩ ዝገብሮ
كابتي إنفست جبر كتبي تدي جبر سلسة متدي قدم نتا دمز مزبلة إنفست جبر نتسترف جنزب دما نتزوديو يخفل لازم مجمرة عن نفسي يخفل لحد ما نخالوت يخفل النعبة لي دزارب أبزي حنتي مسا الجباب بيلابزو وأنا زكوا سمعوا زلكم سلزخوني زنقرأكم زلهم أزيا سمعوا. Denier, me. And you know what I became next? زتري وزلهم مايكل سيلر بحال مايكل سيلر أبعلم إسران حدا مليون بيتكوين يمزلو كابتم إسران حدا مليون 10 شوعات شحن شوعات 230 كلتن كوينس زون نسيو ناتو كامباني مايكرو استراتيجي مالتيو بقالا زر 4 كباب 3 بليون دولار واغا زلو بيتكوين زون نسبي كم زبس حسب دما اتزعبي ناي بيتكوين ريبريزنتيشنز قبر ويكا كبر ابناي بيتكوين كوميونيتيز سبزيو قدامه يسأل أين بيتكوين زنبرة دما زنبري تاريخ ناتو كزارب كله سمعوه listen to careful. And you know what I became next? A skeptic. And then at some point, I looked and I said, you know, the world's kind of messed up and interest rates are zero and my dollars are generating zero. I'm going to buy Bitcoin, and I became a trader. And then after I bought the Bitcoin, I started reading a lot more and listening to a lot more podcasts and thought about it, and I realized, no, I should be an investor. You know, and I would say when you started hearing about me, I was kind of at the investor stage, but it was everybody in this community and every Bitcoin podcaster and every writer and every educator that collectively got me over the line to becoming a maximalist. شو انت لك مالو مجمريا ديناير بيتكوين تايو نو سرقي سكامي زبل نيره دحريو مسمعكو سكيبتيك اسك خطرات جميريلو دحريو تريدر يخطون تريدر مالت لو مغزي يصبح شيء زفتن مالتي وقع نشتكي 5 قرش 5 سنتيم وسيخه حق خصبايا زبل تريدر يزي مبزحتك زي ما اب لونج تيرم كسارا يزقاتمو دحريو انفستر لو من انفستيجير دحري عمد دحر 3 عمد دحر 4 عمد كركب يا زبلي ابز درجه زنتايو ماكسيماليست بجاك بيتكوين كالي زتكم انفستمنت يلا زبل من زلو ريل استيت ايتكم قال ماله مودا تازيا جزيو سلو زخونه زنقركم زلو there is a huge potential نا بوم مكبار نزيا كريكم يم كنودينا شو نابقال نفتنا بريزنت ساس كنسغرينا. I have Bitcoin. How many Bitcoin do you have? I have a fair amount. Okay, good. So the reason I buy Bitcoin is because it's got integrity. It holds its shape because of blockchain. I don't like this here. So I go around the world saying to people, stop working for this. And the school teachers say, no, you have to work for this. Get a job, get a job, get a job. I own Bitcoin because it has integrity. So كم تريود لهم كلهم تم عبيت مخارتيهم زنقرهم دلو زتريود لهم روبرت كيوساكيو تي باديرا جنزبو ناخذ لهم زقيد ناي موداتا نزيا كنسمى دليل لهم. Have a price target in 2030 for Bitcoin of more than $1 million. انتهت بلا لازيا كاتي وود تبهال كاتي وود من الودي تفلتوا حنت كابتن real respected investor يا درجة وورن بافت نيدك كونسيا كاتي وود بفلا تكنولوجي ابلع الواي درجة ناي انفستر ابي بورتفوليو زلوا انوفيشن بورتفوليو زبل بزح عودنا انفستمنت سي respected woman يا كاتي وود اب 10 واغانا حدا بيتكوين ابزلومي كباب 60 شيء زلو 1 مليون كوني لا بريدكت تقبر دالا لايك بليونس اند بليونس ገንዘብ እዩ ምሳ ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ ናታ ካምፓኒ ማለት እዩ ደሁን ለهم አርክ ዝበሃል አርክ ኢንቨስት ዝብል ካምፓኒ ናታ ናይ ካቲውድ እዩ ሲኢኦ ናቱ ያሳ ስለዚ ሓደ ቢትኮይን ክሳብ 1 ሚሊዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል እያ ትትምን ስቂላ ካ ኣይኮነትን she really has a lot of scenarios study ገራ ዝን ተኮይኑ ኢላ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተዛረበተ እዩ at the end of the day do your due diligence ናትኩም መጽናዕት ትግበሩ زيا بزيا غيرنا present ساس كسغري look at this picture هذا سبات ببزحت غزي انتاي جيجاتري لومي كبيد منقد انتلكا تعال علويت مالتيو عقبات لو من دحروتيخا صبحنغوت هيوتكا قلقلات كخونيو زبات حسب جن لو من تاي زمرت just abzik admit kamza كجمر كلها so listen look at now you have two choices abzab هيوت مالتيو بأبت حدا بيزي شتت تلك متيخا أبي ودكا نشتي كلها نشتي نجر ناسرحك بزح كي سرحك نكا قليلو ناقبر كاتخيد هي ودكا صبح نقوم مسعبقة عندما مسعبه هي ودكا عقبات يخون كبير يخون نشتي كلها بزح تسرحك تعقبت بدهون تسجير كهدما صبح نقو هي ودكا الناقل للكاي خيد انتاي تمريج أخاي تحطه لوميك قليل هي ود نبيركا صبح نقوم مسعبقة كخبدك ويس لومي
أبرتعك تريكا سبحان الله قللك نسود ماي لك دما it's motivation and discipline زياتهم كل جزء كذكروا مالكم discipline ناب ما هذا بصحكا every day أبصبوق زين أبحماق زين ننش شيء الناس راح كاتخيتك أب motivation ترى تمركز كات كده يتغلنيها discipline كتما عملك تكلال لك every day حنت تاخد جبرات دليا ننش شيء كفالة نا جبر كاتخيتك كتعود تخل زين قال عبتي فيديو تاتك حوسوا سلت بلوزر لهم كاب بوليتيكان قالوا وزينا زي وجه قال وجه رسعوه وطبعا عالمنا بفلايت انفستمنت ستوك ماركت كريبتو ابسما يزلو لعلي يزخ يزلو فلاي نا امريكا دولار كايدا سبسل زي فرهو زلو تكونتات نبز برخي كونتات ناخذ يزخ يزلو تي انفستمنت مالتي ناو لسن بريزنت سياسه بزي حد صار فيديو كسمعكم نبوتين تايل ونيرو People talk about Russia, Ukraine. I say there is no Russia-Ukraine war at all. There is no Russia-Ukraine conflict. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. انتهي نرى لنا بزي زي ركب زي قد ما عمتن قالني عبت الرس نزنا برا وقل عبز كايدو لزنا برينير زي زربازي بريزنت سياس قدميو اب اسرع هذا درو تزاري بنيرو بتقرنيا انترفيو امتيلكم نيره اتكونتا زنا براشا نيتو زبحال كابتي ساعتها جميرو زخده زنبره من قدم بر حند بس جمره وقاي كونن سو ابزي كونتات بريزنت سياس بلو زنبره وحده سباتهم كم زي عينت قعنا زارب نيرو مغنياتو نعب اسرع 33 ورح شدش دي تزعبي ورارنا يوكرين تي كاونتر اوفنسيف زبحال ما عاد جنزب زفصصلو عبد تسبي تغيروا لزنبره سلازي اوريدي سي راشا كتسعريا زبل امنات ابز ماينستريم ميديا نيرو President says that me تزاري بوزي. So he really understood political كايدا نا أوروبان نا أمريكان نا روسيا لذي and that's why it's زربا زياغنا يكون انتقلنا قداسي. This is an agenda developed after the end of the Cold War. They came up with this fantasy about containing Russia, containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally. They have to contain everybody. This defunct ideology. It's a defunct ideology. I say Russia did not do its preparation to face this declared war. زيادة بالكم. إذا كايدازي نشتى يكون عبي بقطبة بوتهدر وعمي بزخون يكون هجر كتولا درم كم زي دليو زدما نزخون تفتن دما كنترول كقبروا حمزة لهم. أنا زبلا كذا لوجن راشا إزينا فلتت كلا زدلي مدلاوات هاي قبرتني زبلا زلوا. أبي بوينتي زبلا زلوا. أب إسرائيل كلتن توقف مجمرة بوتين تدالين يريو. بتوجد ما كجمر كله تخيل إنه كيف يقيدوا تداليق هنا برا مغنياتو سراويتو أخو هنا برا كابت كيف مسوسة بعد زي هاركيف بحال كتماتات تقوس يرونيرو إتي يوكرين بزح أسوار سلزنا برا بزح كاي حاجة سلزنا برا كندوم الدلاوات اللي زي قبره أسوار كم زود كم زح يوكرين ودي أطلع زبازلو راشا ودي أنيرا بعلي إيران بعل قلما لسه زح حاجة زومي بنغرب خط الخيلة بزح بطاطات كثيرة كابت بطاطات ما تدفيهم وزيونيرو دحريو قطبنا تقيرو زدلي أبتك زيتيكم زبلا زلو real أبتا نتبي زنبرت جزية صبغ يرو أم بيبو ينجيرو زلو زي إذا زربا زي أنا قفيت زي سمعي ولا يسمعنا يكون أنت حتى أساس president says already knew Russia صبغ كم زي تدعى وتلو that's why إذا كنا تزاقاتهم إذا الجزء لا تدرجع على رشا وتدرب بدلاو كم زي عينت بدلاو يكلوان يرو إذا سمع زلو رشا دما كابتو جميرة برتع زخونة سريعة أبز عجزة لا تدرجة كنت بس أحكي لا بريزنت سياس لازم مخرج بلي اللغون نتي كنا تادجن كوشتك حدا كابتم أبتك زيتي راشا كتسعر يا أمبرك السعر يا زبل وحدات يبنيرو بعمقات نتي كنا تاز فلتو ترى and this is what we see نزيات رايح نقرأكم اللي نيرنيش نسمعها. Even though Russia was aware about the dynamics of what was going on, NATO was defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive care. EU does not exist. EU is under intensive care. Now, 30 years ago when EU نيتون كرايو أبتك زيتسي زلع عليه حيلكم زلهم زفلتوا لزنا بريو نيتو زبهال يلن زموت حيلي بلالو everybody is saying that today even نيتو زبهال نبعلو أبناء ميونيك كونفرنس هم تيلكم نيره حماق زين تقاتي مسي زخوني يكون ديبوزيت كم زي بلو جنبارك خفت كم زي كن لما جمر يفس أبيوتو أبزوان زي ترينين قبر كم زلوا سراوي ناتو سلزي نيتو زبهال هجي كانت وظفتون زلوا شمنبر تكبروا حيلي كونن يوروبا حبرت دما كان معلتنا معلتي نابي قيدا ندر لنا عند حقوقنا يوروبا حبرت زخونة راشا جيرمان انت قاتي موال ندر لنا سلزي he spoke this in advance أبتصبغ درجة وتهدروا عقم خلوهم كسعر يوم قداناتهم سرح له أبز بحاله لزنا بري كم زبزالة سلزي he really had
ፎርሳይት ወይ ከዓ ኣቐዲ ንቅድሚት ሓሊፉ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢቦ ነይሩ ንነዊሕ እዋን ስለዝተዓዘቦን ሪሊ ፅቡቅ ጌሩ ስለዝፈለጦን ኤርትራ ብዝሓለፈቶ መስገደል ክሪኦ ከሎ ምስቲ ናይ ራሻ ዘለዎ ፀጋታት ኣገናዚቡ ይዛረብ ከም ዘሎ ከዓ ይርዳእካ ስለዚ very very insightful that's why the video is ብዙሕ ሰብ ሪእዎ ኣሽሓት ሰብ ድማ ኮሜንት ገይሩሉ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካውያን ቻናላት ተኸይድኩም ሪኢኹም They decided to contain Russia. They felt that was a major threat for them. China was not considered a threat at the time. Now they know. They missed the point. They couldn't contain Russia. Definitely this was a lecture worth listening ብጣዕሚ መሳት ዝኾነ ዘረባ ካል ግዜ ኣምፂ ብሙላ ገሊፀልኩም ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክወስድ ኣይደልኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ክገብረልኩም እየ ኣብ ከይድኩም እውን ክትሪእዋ ትኽእሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን እቲ ኩነታት ሪሊ ተመክሮ ኣብ ሂወት ኣብ መርሕነት ተመክሮ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብተግባር ንሪእየሉ ዘለና ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ነገር እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ሰፊሕ ርድኢት ከም ዘድልዮ ኢና ንርኢ ዘለና I hope ፈቲኹም ክትኮኑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ስለቲ ኩሉ ትገብሩ ደገፍ ድማ እናመስገንኩ ምዝያ ክገጥፈኩም እየ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ብናፅነት ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል